Nakupa sababu moja ambayo inafanya kila mtu akimaliza chuo, watu ambao wamemaliza chuo wanakimbia kutafuta ajira. Kila mtu hatutaki kukaa kwenye uncomfortable zone, kuishi kwenye maisha ambayo labda yakawa yana stress, maisha ambayo itakuwa labda kule yenyewe na kushinda inakupiga chenga. Hicho ndio kitu ambacho tunakimbia. Ndio maana sometimes unavamia kazi ambazo hauzitaki, unavamia kazi ambazo hazikuhusu. Umeona kazi unaingia tu pale. Kwa hiyo usiogope kukaa kwenye comfortable zone ambazo sometimes utapitia changamoto, utapitia shida. That you are in process kutimiza malengo yako. Sivyo hivyo ili ukimbie shida haraka unavamia kitu chochote hapa kipo mbele, baadaye unajikuta ni kazi ambayo labda hukuipenda, unaenda kuteseka baadaye. Na baadaye pia kuna malipo ambayo utakuwa unaenda kuyalipa kwa kuvamia kazi ambayo haikuhusu wala hauipendi, ila umevamia tu ili kuepuka njaa, kukimbia shida za haraka. So see you here we go.